Ubak Tilingwa, Deputy Commissioner ke West Khasil District, mentang sengi ke Khatway Trik Uyayong, ulah khot biang ki sordar bat rang ba snong jangan nong ston, ki nong mikmat bat ki officer sa jingilang nak mentaban ya peliu jumut halor ki lat jingada na ukunyang jimpang coronavirus. Ubak Tilingwa haba ajing kran nak tegi jinglang ulah yathu baga jing tumu jung u ban khot biang ki tegi jinglang. Kalong ban ya thir sani ba halor ka jing pen kre jung ki bor pinya district, ban khang lat ukunyang jimpang coronavirus, bolalong kum ka khlam balak ta ekari bat ka perthai baro kuwei. Hak tegi jingilang layo ban ajing mudru halor ban peteng biang ki lockdown, ban pen klan ru ki jing paharai ki kaput, kenang bagi banabar kin om yo lat ban rung shikani ke district. MLA ka rambrai ba Kimfa S Barmeniang, ba Mangmilan Bersan MLA ka Nongstoin, ba bajo pengrub MDC ka rambrai bat kiwe ki lai benta ban ajing mud, ban ajing kran hak tegi sngi. Hadir ka khasal tere ki train kin saya, flight kin saya, ba ki khana dangi kin sakwa balwan pha. Kata kada basically punya mampu, dia nak kalau सरकार kan sapani ya kalau order, ini saya buat ya order. Sama ni kita kudor kamar kamata, dia ngilang pak ini di kamar kamata ngilang stam gue tu, sub inspector supply nomor gue tu ada cek roti bagi if you kau FCI kumar drill baca tam kuntal ini. Nyo baca runa, ke yang ini kau ke sati aku open market. Walau udah mana kau saya itu dari awal ni open market. Lima jam itu wholesaler ke bawah approve ka सरकार, kedua approve ka service ka सरकार. Ini ke kam ka bakia, pergi ke kam ka kasoka action, kalagai. Ba yang jimtrei di mana yang mengundang di jimtrei sedengkang di jimtrei spasngi di jimtrei suap keludi di belah sanction dan mensyua kan kita no hadir di kata tadi tangga organisasi yang ba ya kata gini menaya lompat ka tu ya kata ke soka ko bawa lompat dah kita mutat meeting dia kata social distancing yang tangi haban le sakawi pa kabanta nagari soka jelak ko ba ilayo ya ke report naki bakambun naki rewan pak di pape naki kelhunya naki nonsensia naki expert di department pape kai jingai jimbo di kesoka ka ong ba wat hadir me kasal terik ba ha ban extend di lockdown apa bisa lagi juga nakadar kai jimban jia no pa ke jela asa ba maksunda ke jela me lagi juga temi ro kum no mekma nagari kata personal view dengan ngi sego juga ba ya kan di lockdown bidang dia benar jimut di soka benar extend hadu kalau putri juli benar siapa kayak benar jiana hadir apa di DC ba kita continue di lockdown but yaki school ki education institute ba dan kah maduk lai putri but yaki yau ki hat maki julang mentahi ki yau shnong ba ki play lan no iki shnong ki yau ki bahaya ingin kah semua into identify kuma pe identify agini por malanda bekiti katu ani dukan bakila de wholesale shakishno dai bilang ban play open market hanlo kami ha bakani por nomor ba ite bi breu jingi sala play mor kila poi kele wacha bodar ki poi te kang bangin penjari be yang ketika kamin ada lockdown but kam tami ki border area ban request SP dan ila pa additional force bakam cek pa nomor ba ite ni bakin wanang tei Nyemla mengincu syongkhap andai ngap sim lupa ya kata ka prevention syuaba kan mi kenono ki semat ma kumenta hantia po than pi hot ki adon ki bai up into po yo lang pi ndrei teng kiat lingba ni pari ni kishnong khasilu te ka dese yo kami kenono andai ngasyur lupa sia district administration dengila ban pen klanshu ko parahang thi be po kam paduli ka point ladaki dan kam bancin sa kamaru ki mat ya kaliang tu bakilapan spray ka dawai ko mingina alex po tanya thabari ki spray shwa ka drop ki phasum shwa driver shwa ban rung sine